Baš mi je bio jedan mladi pacijent gdje je na jednom unutar godine dana promijenio svoje navike i rezultat je bio jasno vidljiv, a to je da je od 28 zubi koje ima u ustima na 24 imao karijes. Imate nakupine kamenca, osjetljive desne koje krvare, loš zadah, a i dalje mislite da perete zube kako treba. Oralna higijena djeluje dosta jednostavno, no zapravo u svakodnevici radimo male greške koje često mogu dovesti do većih problema. Danas je s nama Ivana Cvetković-Marić, naša dentalna higijeničarka i stručnjak za oralnu higijenu, koja svakodnevno educira naše pacijente i pomaže im promijeniti loše navike. Ivana, dobrodošla. Hvala. Kako si? Jako dobro. Divan dan. Kako si ti? Super. Evo, spremna za jedan jako zanimljiv razgovor. Veselim se. Zanima me, Ivana, zapravo koja je najčešća greška koju ti vidiš kod pacijenata svakodnevno? Pa svakako je najčešća greška ta da imaju krivu tehniku četkanja, jer jako puno njih, evo čak i gospodin koji je bio neki dan, svi su uvjerenja da imaju super četkicu, ali ta četkica ne radi samo po sebi. Jel? Mi moramo znati gdje ju trebamo koristiti. Najčešće mjesta koje se preskaču su ili prednji zubi ili iza sa strane jezika. Tako da svakako najčešća od grešaka je definitivno tehnika samog četkanja, jer najčešće se koristi ona od malena, to je da se zubi moraju ribati i da se ne koristi ništa za interdentalne prostore. Tako da rekla bi da su nam to dvije najčešće stvari gdje ljudi griješe. A kakvi pacijenti ti dolaze? S kakvim znanjem oni dođu? Zapravo misle da znaju sve, a zapravo ne znaju? Pa najčešće se dešava to da oni misle da znaju, ali zapravo ne znaju. Ima njih rijetkih koji će odmah reći da nisu baš vješti u tome, da nisu niti redovni u tome. Najčešće nekako odmah odgovor, ali ja perem zube 2 puta i više na dan. Ali nije to dovoljno. Ipak je im potrebna je pomoć. Nažalost, danas o tome jako malo priča i ispravlja pacijente kakva je tehnika, tako da se ja zaista trudim svakom pacijentu koji god zahvat da je u pitanju, preventivni, čišćenje kamenca, kontrolni pregled, izbeljivanje zuba, što god, da obratim pažnju na njihove oralno-higijenske navike i da ih ispravljam, da sam tu za njih, da ih motiviram i da ih naučim zapravo kako bi to trebalo biti. Kako zapravo izgleda ta nekakva idealna rutina oralne higijene? Je li više manje? Koliko proizvoda nam treba? Što nam zapravo sve treba da bi pravilno iščetkali zube? To si baš jako dobro rekla. Manje je više. Kao što je sa svime, tako i sa oralnom higijenom. Što manje proizvoda i što manje, mislim nećemo sad reći nijednom na dan, ali što manje, 2 puta dnevno je sasvim dovoljno. Jer kada se ljudi jako orijentiraju na to da moraju puno puta na dan, tipa 5-6 puta, ima nekih koji to vole naglasiti, ali ja perem 5 puta na dan, super, ali nije dobro. Ili jako puno sredstva, onda se nijedno ne iskoristi kako treba. Tako da zapravo se to i vidi rezultatima u ustima da je bolje kada je to 1-2 puta na dan onako kako treba, nego puno proizvoda i previše puta na dan. Koliko nam je tu zapravo važan zubni konac ili interdentalna četkica? Interdentalna četkica je puno bolji izbor jer ona sa tim svojim dlačicama koja ima puno više možete sluziti tog biofilma sa zuba oba pokupiti nego što je to interdentalni konac. I čak da pače ono kad i u filmovima se vidi, oni samo to klik-klak. Ne služi to tako i ne koristi se to tako. S njimi bi se trebalo postrugati po svakom zubu i povući tu sluz, zato nam je interdentalna četkica puno bolji izbor. Postoje mjesta, naravno, gdje ne može baš proći interdentalna četkica. Vrlo ih je malo, da se razumijemo, jer ljudi misle da imaju svi jako male prostore. Nemaju, imaju zapravo poprilično velike, tako da rijetki su oni kojima treba na nekim mjestima konac, ali zapravo je puno bolja opcija interdentalna četkica. A što misliš o vodicama za usta? Je li ih dobro koristiti svaki dan? Pa nisu one baš za svakodnevnu upotrebu. Svaka od njih ima neko svoje preagresivno sredstvo. Postoje one koje mi osobno i preporučujemo, ali to su iznimne situacije kada se one koriste i ograničeno. Znači to nije svakako za svakodnevnu upotrebu. Ako baš neko ima toliko jaku naviku za svakodnevnu upotrebu, onda se svakako trebaju koristiti one sa nježnim sastavima, bez alkohola, čak i bez klorheksidina ili vrlo, vrlo mala koncentracija, jer svakako sve one od njih imaju, kao što sam rekla, puno više loših nekih nuspojava nego što imaju dobrih. Izuzev onog, ako baš pričamo o nekim upalama i slično da mi propisujemo, ali to je stvarno striktno ograničeno i onda se treba prestati. Da, jer ja znam baš često vidjeti na društvenim mrežama zapravo kod dosta ljudi koji onako snimaju možda svoju nekakvu jutarnju rutinu, skincare i takve nekakve videe.
kako svakodnevno koristite zapravo jako puno proizvoda za oralnu higijenu. Da, ali nije potrebno, zato jer usta su jednostavna i sve nastaje od te sluzi bakterija koja se lijepe za zube i to je jedino kako se može maknuti četkanjem. Tako da zapravo nama jedino što nam treba je četkica, interdentalna četkica i voda. A sad, što ćemo mi još uz to koristiti, ovisi o nama, ali ne treba pretjerivati jer, kao što sam već bila rekla, što više toga ćemo koristiti, to će na kraju biti lošije. Tako da, vrlo je jednostavno. Tu sluz možemo jednom maknuti četkicom, vodice, ako je baš nužno, kada mi savjetujemo zbog bilo kakve pomoći oko oporavka zubnog mesa. A zna se dogoditi prilikom četkanja zuba, prilikom korištenja interdentalne, da jako krvare desni zapravo. Je li to ok? Je li bi se to smjelo događati ili zbog čega se to dešava? Ljudi se prepadnu i to im je ono šok, ajme meni ne, krvari mi zubno meso. Ali zapravo je to jedna dobra stvar jer kroz tu krv nam izlazi taj pritisak bakterija koje su one tu stvorile. Tako da ja volim reći nemojte se prepast, to je dobro i to želimo jer na takav način će doći do oporavka same gingive koja će se ponovno priljubiti za zube. Tako da svakako to je nešto što dolazi i pojavljuje se kao jedan od simptoma upale zubnog mesa. Sad ovisi da li je tek blagi početak ili smo već otišli jako daleko jer ima tu još stvari koje moramo vidjeti od samog tkiva što se dogodilo, ali krvarenje svakako kad vidimo prilikom četkanja, prvo znak nam je da se nešto dogodilo, da je znak neke upale, jer zubno meso koje je zdravo je čvrsto, svjetlo-roze boje i neće krvariti. Tako da nam je svakako znak alarma, nešto se dešava, ali u smislu dođi pomozi mi da se riješim te upale, tako da kada se i koristi interdentalne četkice, krvarenje će biti dan, dva i onda će prestati. Ne treba zubno meso puno, brzo će se oporaviti i nije to ništa strašno i nemojte molim vas odustati kad vidite krv jer ne radite si ništa loše. Niste se ozlijedili, neće vam biti veće rupe između zuba, to će vam pomoći. I prestat će krvariti. I prestat će krvariti, obećajem. 2-3 dana, ako pričamo o samo maloj upali gingivitisu, stvarno 2 dana ko novi ste. Kad si već spomenula te upale, gingivitis, parodontitis, zbog čega to nastaje? Je li to uopće izlječivo? Parodontitis nije izlječiv, njega možemo zaustaviti. Gingivitis možemo izliječiti u potpunosti jer će se tkiva vratiti na stanje kakvo je. Pričamo o upalama na koje utječe puno faktora, ali jedna od njih je svakako ta sluz, mi to zovemo stručeno biofilm, u narodu su to kažu naslage, koje se stvaraju i lijepe za zube. Ako higijena nije na nivou, uz naravno još puno nekih stvari tipa dijabetes, pušači, visok krvni tlak, neke te stvari će dodatno ubrzati nastanak parodontitisa, ali svakako kada pričamo o nekom izlječenju, jedini način da mi to izliječimo je da mi to profesionalno iščistimo od bakterija oko zuba sa svih strana i onda naučimo pacijenta kako prati zube. Znači jedno bez drugog nema smisla. Ja svakom pacijentu obavezno kažem da je to zajednički posao moj, da ja to sve počistim i dovedem usta na nulu, a onda oni preuzimaju palicu sa time kako će održavati oralnu higijenu. Jer čak mi dolazi jako puno pacijenata nakon već odrađenih parodontoloških obrada koje nisu bile uspješne, baš zato jer im niko nije objasnio koja je njihova uloga kod kuće i kako bi oni zapravo kod kuće sami trebali držati ta usta na nivou da bakterije ne mogu ponovno uzrokovati upalu. A kod tih nekih pacijenata kod kojih je prisutna ta nekakva upala, krvarenje i slično, koliko često bi trebali dolaziti na kontrole, na preglede, možda i na čišćenje, ako bi pravilno kod kuće održavali tu higijenu? Svakako, parodontološki pacijenti su zauvijek parodontološki pacijenti i za njih je najidealnije da dolaze otprilike 3 puta godišnje, što ispadne 3 do 4 mjeseca. Tako da bi mogli na vrijeme vidjeti što god se dešava, promijeniti možda neke navike četkanja ili neka sredstva. Možda neka četkica nije za njih, možda i dalje mjesечно preskačuju na te ista mjesta. Tako da takvi pacijenti trebaju redovito i često imati našu potporu i redovita čišćenja, zato jer takve zube, pogotovo kada su neki veći stadiji u pitanju, zubi su duži, veći su razmaci, nije to lako za počistiti i treba im naša pomoć. Tako da za njih je nešto što je normalno je da su redovno na kontrolama otprilike svaka 4 mjeseca. A ako je to neki tek početni stadij i vidimo da je higijena super, da su pacijenti motivirani, da imamo zdravo stanje već neko vrijeme, možemo prebaciti na 2 puta godišnje, ali kažem, to je za iznimno rijetke, ako je stvarno situacija jako lijepa, zdrava, nije uznapredovala, ostala je mirno, oni su motivirani, lijepa je higijena, ali u principu neki standard je 3 puta godišnje. Spomenula si dosta tu zapravo nekakvih
nekakvih faktora koji utječu na te nekakve upale. Što je s prehranom? Utječe li prehrana na to? Da, utječe, zato što nam prehrana utječe na nakupljanje tog biofilma, odnosno naslaga na zubima. Isto tako prehrana nam jako utječe i na nastanak karijesa, na količinu koliko često jedemo, što jedemo, koliko ugljikohidrata, koliko su često u danu, kakvi su razmaci u danu, jer vrlo jednostavno i jako dugo već zapravo znamo za te glavne bolesti, parodontne i karijes, da nastaju zbog tog biofilma, tog plaka na zubima. I kada mi često jedemo u danu bez nekih pauza, to je prirodni proces da ustima slina postane kisela i samim time se zub krene otapati. I onda kada mi to radimo kroz cijeli dan, to je zubi kao da su cijeli dan u Coca-Coli, mislim, u kiselom stanju, još pogotovo ako i pijete nešto kiselo, gazirano, limunov sok, onda vrlo često ti pacijenti imaju često karijes i jako puno karijesa. Baš mi je bio jedan mladi pacijent gdje je na jednom unutar godine dana promijenio svoje navike. Između ostalog, prestao koristiti paste sa florom i počeo često konzumirati čisti limunov sok i rezultat je bio jasno vidljiv, a to je da je od 28 zubi koje ima u ustima na 24 imao karijes. I on je bio u šoku kao kako je to moguće, dok ja nisam krenula sa ispitivanjima o prehrani, gdje jedva on meni priznao šta je to promijenio unutar godinu dana, ali onda je napokon priznao i rekao da je počeo konzumirati često limunov sok i paste obavezno bez flora, što se jasno je vidi u rezultatu unutar godine dana koliko nam je prehrana i način prehrane bitan. I to je također jedan od mojih bitnih razgovora sa pacijentom kada vidim baš učestale karijese i na puno mjesta je jedna od bitnih karika kako za nastanak parodontitisa, tako i za karijese. A to je zapravo danas istina jer postoji dosta trendova na internetu poput limunovog soka. Ne znam, ako ne želite piti vodu, pijte cijeli dan vodu sa limunom, što zapravo onda loše utječe na zube. Tako je, jer bilo što da mi unosimo u usta su početak probave. Slina će postati kisela, samim time zubi su u kiselom. Čim je zub u kiselom, na sebi ima i tog biofilma, tu se pokreće proces te, mi to zovemo stručno demineralizacija cakline, i onda moramo dozvoliti prirodnim putem da se slina vrati na neutralno, da se zubi iz tog otopljenog stanja ponovno vrate na čvrsto stanje. Tako da sve to ima smisla i učinak i zato kad pacijenti kažu i dođu u ordinaciju ja imam genetski loše zube. Ne, nije stvar u tome. Stvar je u našim navikama, u svemu kako konzumiramo, što radimo, naše opće zdravstveno stanje, tako da puno stvari što utječe na zube. Da, zapravo rijetko ko educira i o prehrani kad pričamo o zubima. Tako je. Kad si spomenula i tu pastu s florom, znam jednu situaciju u kojoj je prijateljica imala zapravo jako lošu situaciju s desnima i krvarenja. I zubarka je rekla, odnosno stomatologica njezina, da uzme mekšu četkicu i da koristi pastu s florom i da će sve magično nestati, oporaviti se i slično. Je li to moguće? Neću reći da je nemoguće, moguće je, samo što je poanta što nije samo stvar reći kupiti Curaprox četkicu i pastu sa florom, zato što danas ljudi uopće ne znaju kako se koristi pasta jer se o tome uopće ne priča, što mi stvarno nije jasno, ali pasta se inače koristi na način da bi ona imala smisla, da bi flor imao smisla iz paste, da se četkica takva kakva je, na nju se stavi pasta, zatim se stavi u usta, ne namoči se s vodom, jer prvo što će iz paste otići kada se namoči sa vodom, zajedno sa vodom u naš sifon, je flor. Tako da napijenit će se pasta u ustima sa slinom, operu se zubi i samo se ispune višak. Opet, ne ispire se pjena iz usta, treba zubu malo da on upije te minerale. Ne može on sad u minutu, nije baš sad spužva, da može u minutu upiti sav taj sastav koji nam treba. Tako da to je pravilan način korištenja paste i da, naravno, onda uz tu pomoć flora i same paste će se zubi nahraniti, čvrsnuti iz tih otopljenih stanja koji se svaki dan dešavaju. Tako da, da, naravno može se, ali se treba pravilno koristiti. Jel bi trebali ne ispirati zube i ujutro i na večer? Razmišljam, ako ideš negdje ujutro, kako ćeš ići s tom pastom za zube? Je li dovoljno možda jednom dnevno? Ma ne. Neće sad pasta biti da ono ko psuje pjena na usta. Vrlo brzo će se to u ustima maknuti ta pjena, jer svakako poanta je da ostane. Poanta ujutro i navečer je ono nešto što je normalno, da imamo još jednu šansu da maknemo tu sluz. Nešto što bi bilo dobro, obzirom da si pitala, možemo ujutro malo zbrljavati
zbrljaviti jer ćemo na večer onda to raditi detaljnije. Ako smo na večer zbrljavili, onda sljedeći jutro si moramo reći ok, na večer sam zbrljavio, sad moramo ujutro to raditi kako se spada. Tako da u principu imamo 2 šanse u danu, unutar 24 sata bi bilo dobro da maknemo tu sluz unutar cijelog kruga zuba, tako da možeš ujutro isprati, ali onda na večer nemoj. Nemoj preskočiti. Nemoj preskočiti. Hvala ti, Ivana. Za kraj smo ti pripremili par pitanja koja su zapravo pitali naši pratitelji na Instagramu. Nekakve njihove problematike, nešto što ih zanima i slično. Pa evo možemo krenuti. Netko je pitao, perem zube 2 puta dnevno, ali stalno mi se stvara kamenac. Zašto se to dešava? To se dešava zbog krive tehnike četkanja. Ja pacijentima koji imaju jako puno kamenca odmah kažem da to nije zbog toga što su popili 8 litara vode dnevno, nego je to zato što tu četkica nije bila. Kamenac vrlo jasno i jednostavno nastaje. Ako se 7 dana ta sluz nije maknula, ona će se stvrdnuti zbog i minerala i sline i svašta nešto i stvorit će se u kamenac. Tako da to nam je znak da tu četkica nije bila. Tako da svakako nakon što se obavi čišćenje kamenca, ta mjesta na kojima je bio kamenac su sigurno mjesta gdje bi sada četkica trebala proći kako bi u budućnosti tu bilo manje kamenca. Najčešće su to mjesta uz zubno meso, zato na tim mjestima kad pričamo o tehnici četkanja tu četkica treba i biti. Iduće pitanje je koliko profesionalno čišćenje stvarno pomaže ako kod kuće nisam baš redovit? Pa jako puno. Jako puno. Mislim, imam pacijenata koji mi dođu i kažu ja nisam oprao zube, nije meni problem ako mi niste oprali zube i ja sam tu da to pomognem i da stvarno dovedem usta na zdravo i čisto. Ali poanta je da bi usta bila zdrava i da bi svoje zube sačuvali do kraja života je da održavamo oralnu higijenu minimalno 2 puta dnevno i tamo gdje treba, a to je uz zubno meso sa svih strana. Iduće pitanje, desni su mi se počele povlačiti, mogu li to zaustaviti i vratiti ih u prirodan položaj? Ne, nažalost tkivo jednom bilo da je u pitanju zubno meso ili tvrdo zubno tkivo kao što je caklina, jednom kada se potroši, bilo da je to zbog pregrubog četkanja, pregrube četkice, preabrazivne paste, jer one isto mogu biti abrazivne, ili da je to zbog parodontitisa. Nažalost nema povratka, neće se vratiti nazad, ali se može zaustaviti. Isto tako čim se takva nekakva promjena krivog četkanja ili bilo čega primijeti ili da je u pitanju parodontitis. Kod parodontitisa je super, ja kažem to želimo dobiti, da se povuče, da se zubno meso stisne, ali nažalost neće se nikad vratiti. Tako da ne može se vratiti, ali možemo vidjeti što je bio uzrok i zaustaviti da ostane tu gdje je. Netko je napisao, imam dosta tvrdu četkicu jer imam osjećaj da mi mekana četkica ništa ne očisti, ali desni mi jako krvare od te tvrde četkice. Pa sad, tu možemo imati 2 uzroka. Ili krvari stvarno jer je neko malo preagresivan sa grubom četkicom i on te zube riba, ili se radi o upali zubnog mesa, ali svakako bi trebalo promijeniti četkicu na neku srednje mekanu ili mekanu, ovisi sad o nekim preferencama, i promijeniti tehnike, smanjiti pritisak, jer ne možemo sad baš pričati koja četkica je najbolja četkica. Dobra je za mene ona svakako koja napravi ono što treba, to da su usta čista, ali svakako treba ipak prilagoditi gruboću četkice našim ustima. Iduće pitanje je koju pastu za zube vi preporučate? Svaku na ovom svijetu koja se koristi kako treba. Svakako ona koja u sebi ima ove dobre sastave, minerale, fluor, kalcij i slično. Nikako one koje u sebi, piše whitening, bleaching ili slično, koje u sebi imaju na zrnce jer je to abrazivno i na zubima će na tvrdom zubnom tkivu, još pogotovo s tvrdom nekom četkicom napraviti oštećenja. Tako da svakako ona koja se koristi, bilo koja je dobra ako se koristi pravilno. Većina ljudi danas uopće ne koristi ovu pastu za zube pravilno, tako da svaka koja u sebi ima dobre minerale i ne ispere se, nego se stavi u ustima je svakako dobra. Evo još jedno pitanje. Netko je pitao je li gore da zube ne operem na večer ili ujutro? Pa evo, ne znam, svakako bitno je da se operu. Što je gore? Po meni bi možda bilo gore da je navečer, jer ipak usta drugačije funkcioniraju po noći, jer tad se slina manje luči, usta su suša i slično. Tako da trebaju se praviti ujutro i navečer, ali ako ovako pričamo stručno, gore ako ne operemo navečer i legnemo, jer tada će doći do puno većih problema nego što ako smo to zbrljavili i preskočili ujutro. Super Ivana, hvala ti. Nadam se da će ovi tvoji odgovori pomoći zapravo ljudima koje je to zanimalo i sve ostale koji će gledati. I za kraj možeš nam reći koji je zapravo najljepši dio tvog posla kao dentalne higijeničarke, u čemu ti najviše guštaš?
Pa ja se najviše guštam u tome kad mi pacijenti dođu na kontrolu i vidim da sam uspjela i da sam im promijenila život. Zato što se o tome stvarno jako malo priča i svi su i dalje uvjerenja da je zubni kamenac nešto što je normalno, da je krvarenje normalno. I onda mi je drago kad ja pacijentima objasnim cijelu priču usta i educiram ih o oralnoj higijeni. Kad oni meni dođu na kontrolu, ja vidim, ajme, ja sam uspjela. Ja sam im stvarno pomogla da imaju svoje zube do kraja života. Tako da, evo, to je nešto za što živim i što mislim da je smisao i poanta mog posla. I nadam se da će biti još života kojima ću promijeniti život što se tiče oralne higijene. Joj, ona kad bi svako bio kao ti. I evo, svim našim gledateljima možeš dati jedan savjet, možda promjenu neke male navike koje bi mogli početi primjenjivati već danas zapravo. Definitivno što vam od srca savjetujem je da krenete sa četkicom uz prijelaz zuba i zubnog mesa sa svih strana, sa strane jezika, sa strane obraza, sa strane nepca i da uključite interdentalne četkice jer to su nam dvije stvari stvarno koje mijenjaju živote. Hvala ti, Ivana, puno na ovom lijepom razgovoru i na edukaciji. Vi se ljudi brinite o svojoj oralnoj higijeni, o svojim desnima. Idite redovito na kontrole i na preglede, a mi se vidimo u idućoj epizodi.